Ongoing yang ing rehabilitation project king Dolores portion na ning MacArthur Highway king Ciudad San Fernando, Pampanga. Uling metong yang business district ing may sabing lugal. Miyaliwang establishmento ing may apektuan ning karelang operasyon. Pauli na ning roadworks na ning Department of Public Works and Highways o DPWH. Agpangking Kapampangan business leader ay Rene Romero, eya masalese ing milyaring koordinasyon karenga suking business sector dikil king may sabing proyekto. Romero ing dating presidente na ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at kasalungsungan niyang direktor ning may sabing aguman. Ako kareng establishments ka rin, nung may paralel lang notice, advance notice, o verbal movement keng local government o keng DPWH ne yung sabihan dala pero akasabi kay Mayor Vilma yung sabihan na sinulat siya magpaalam niya yung DPWH keng city government at city government pinost niya keng karelang social media. But I think that is not enough. Dapat mo naman kanung taluki lareng mi kaupaya keng standard na ning infrastructure development at emu traffic signages ing dapat mi paskil nune pati na ing project information board. I think bawat project na ning gobyerno kailangan niya yung information board baka dito po so that the public may know hanapin Pangadwa, sana this is a highway, MacArthur Highway ini, dakala motorist tandada dararlan, sana itang safety standards kakalingwan. Bista man adwanan darin kanuring negosyante ing rehabilitasyon na ning may sabing dalan lakwas baku-baku ne ini. Dapat mo sana kanung mika masaleseng protocol tungkol keng project implementation. Kasi panedang sabyan quarry trucks pa mo rin gawa na niya kano madalas lang maligwalang masira ren dalan tamo at matula kami anya nga akit may umpisan daning Dolores. In fact matula na kami yang gawa na itang Kimulyana subdivision ang kaniking JBL sabi mi tiknangan de o tede pa mo pituloy-tuloy yan ituloy de yung kontrata nata pala niya ang gaya kano keng March 2024 na supposed to be ang gaya kitaking Maligaya Village naning Dolores. Agpangka Romero atin niyang epekto king ekonomiya ing matinding traffic a resulta na ning roadworks lakwas na ngening holiday season. Samantala, salamat naman ni Romero king DPWH king pamagresolbara kareng palyado at pundidong traffic light. Inisplika na king CLTV 36 News Team na mo kritiko king performance ning DPWH. Nune, biyasaya rin mamye puge kareng dadaptandang makakayap anti-moring modernong traffic light. Patse, deng makaistop, makaistop yung makayan. Mamaligwala pa na deng mag-green. Ngayon sabi-sabi lang mama ko, uling kakagit dito ang oras. Baludor ka pala niya mag-green. Baludor ka pala niya mag-red. So, kaya doon, nagayiting lulsut. So, maragulya sa at pasalamat tamo kayong DPWH. Kaya katawang pakisabi ka rin, balo mi magkasagilanon makisabi ko minsan kayong national. Pero, again, palagi ko pakisabi ka rin, pakilaban nyo kami, uli susuportan tala rin ken DPWH, kaluguran tala rin ken. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.